Mubunge wa Mara Kareke Mbiuki naugite CS Professor Kithure Kindiki kuthie kuthagana Rais Ruto kibaroni kia ndege nyuma ya ndiunga ya Amerika nikionaniria kinene ati minister uyu ari rubaruni rwa Rais na kwoguo mauntu matharakanithi mari bantuni babega gisiasa akiaria ari mamburani ntereshi ya mutaruni nonekanite kuringira ndebe nyaga mu Israeli kuyukia gitiki ya mubunge wa Mara wona auma mwaka wa 2020 Samuel Gaishima na riboti inu. Ikiatho gya gucokia nkatho kia abisa wa thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Wycliffe Kinyua Kabinga bari amwe na Jadel Nyagambogo kira kiruthiritwe ntere cha mutaruni wa dia magumoni na gete wa imunini wa Governor Wilson Muisiraeli bari amwe na mubunge wa ichigo kia Mara Kareke Mbiuki na bamwe ba MCA Kareke na gwetete gucoka aganthiguru kwa Rais William Ruto kuma nthiguru ya Amerika arathaganirwe kienini kia ndege kia Jomo Kenyatta minister wa ukaria Professor Kithure Kindiki takionaniria kinene kia urumwe buraburio gatigatiga Kindiki na Rais Nkuruki Kareke akiugaga ati ontobobo ibobatiri kujukwa ta wirigiro bonene bwa Kindiki kuigwa ari na mwerekera umwega gwa gichiacha ontobora igikeno kinyakire akariba kaunti ya Tharaka Nithi ndonire Kindiki agite gukaribisha His Excellency the President ya metena ala miti Amerika Mujugwa kumawe amamote ndako ya muno na inya ndona gwe William Ruto ni akomenyo no kona kigirwa ya poti ya une Kindiki kwina mathagu maria murungu agututarira onatumia tengo ni tumaindi kurwa twina deputy president au mete Tharaka Nithi county ama namna gani. Kwa hivyo hiyo ndio maombi yetu tulikinya kero kwa na kunge kwina pension lakini Kindiki onagatuka deputy president na gintu kingi tutumba ko maindi. Kareke Nkuruki naririti chiacha cha ichigo bunge kia Mara araonanitie kuringira ndebe munini wa Governor Wilson Muisiraeli kujukiete kia mujumbe wa Mara kithuranoni kia mwanka wa 2027 kagita karanwe akaigwa agichwa gite kia ugavana. Tukifika pahali tunafika huko tunaelekea huko mbele itakuwa area nikiromba gutuka the third governor of Tharaka Nithi county. My brother Mheshimiwa Muisiraeli muntu nani ndaelele likula marabara bakwenda giteki bakinya 17 na mmoja wao ni Mheshimiwa Muisiraeli ula tuambania ni safari ya siasa o 2017 o 2007 na bando tuko na yeye na mulungu wa kiyama Muisiraeli ambegia kansa ADMCA leo ni deputy governor leo ni mdosi wakwa leo ni mbalagia ngeta His Excellency the deputy Governor wa Tharaka Nithi county Mheshimiwa Muisiraeli na kuogwa na huko ungetukuga na Mara tuko na imani Mwenyezi Mungu atatuonekania na tutaendelea kufanya kazi pamoja. MCA Wanja Karuku agikathaga utongoria bwa Karekerera ari mubunge wa gichigo kia Nithi nimenda kumura mwoka mukiragwa baba yao augire kagurire kura tabu mwarago nituonire maendeleo leo ari kunonto ndeni baba yao ronga ma first term ari MP na ari mu makanga ni ndamuthurire na ni norire mawira mau atuthere maraloya ugiria baba ana noa wa mbere watuthondekera chuka stage tutaina nkinya na kioro kire gya chuka stage twareterwo ni baba yao. Noe Muisiraeli ariuga ati we atire na mwana wa ndakana wa mugongo kiri baraba guchwa gitikia ugavana niyo ndo araganiri kaunti onde na ndirombera antu babone bakwenda gitikia ngavana ngauwa moya bararime nikenda beza noka tukarura kirumba rwetu rwa PC rwa mendete muno ara utije tukarwina etara iradimo romwanjo na tukine mana tukina nombera MP wetu bonde na ndeba ina yakalwe na ngana muno ni Mheshimiwa Kareke na njiji kambuge omunde bana bagatiri nabo bakerana wega muno na muntu twaje kuromba kura muntu neromera sera jiao Enkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.